Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nakaling jumpa Joint Action Movement nakajing sinyang lang jumpa pa ba kali ro kajing kublay sa kipay ba nang sosno mo sosno man lang ng porsyon ay naduk na score natakilurong ba kibedon lang kisoda lang kisno ba per ha kajing lang tayo jumpa Joint Action Movement of Mapulo Constituency ning sinyang bayo ni ko kibat sinyang pa ba Nino sinyang lang siya kayo kasama spesial kum kada passion ngitralang ngidon rekat lang nagapor sigapor ya kain kabadon kam kabangila ban le manang ya budin yak ni kam knang ba ngai ba bim sing ba layak kacing khambo bon yo ya kacing kabahak ti kum ka kanhon ini trisaran po soda tuk snong lek kerhong ni don lang do ba hai yang ni sinyang ba mi nai ba sinyang pa ba nai tai se kum ki kasam kum kada kacing rap beret bagi net skam hero ba kum ka kanhon hakacing don rakat lang kum kurong ba cung madit kersen kum cung sada cung sia badang alat sada tharan baro kilong ba bila kami hakacing mutu perkat ngin smaya syong chanai bagi nang budin ngin kam ba ai bo bim sing ba phai kum gi kasam ba phnyo yak chim sia ba hok tu charan ai tai tu kasom sa ba Dah kang. Tahu kalau cing air berit, dah boleh senang benak boleh. Lewat selai tinggal yang mo jadi ba yang boleh nang rai ba ni kon kita gitu phai ke kum yim nak ni ko ngin persyang kat batip da ibo ngin persyang harakat cing lang kilong ba sebelah deh. At baca timau ngadon hepten aja dan ngasak sti saja ngakakan dan donor teh supaya ke puan anda longkat teh dan pagi naik kan lahir kalau sulenjar tentip sur sana ada kerian dapat majir nang kerian kata had arngut kam no te subsala te hinte Shalom Sri-Lanka so lak ang su katpajak sarkangan tes nyarap kan bayar ke sana sau pun rausnya dan tu menara tu menara tai rausnya berapa tu ya si cung tu ya daerah si bajang hasan dah long ba sangkha po sangkha natin nakarang sana ita long su dai kenduk kentau telang su ya bam kwai bam pathai kam tau hai ta tu dan da bakam no kam na ba ta ju kham ya kenduk hai da ta